«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Значение. Күрһәткес. Среднее значение. Уртаса күрһәткес. Среднее значение. Уртаса күрһәткес. Метеорологи ждут паводок выше средних многолетних значений. Метеорологтар яҙғы ташҡындың күп йыллыҡ уртаса күрһәткестәрҙән көслөрәк булыуын көтәләр. Метеорологи ждут паводок выше средних многолетних значений. Метеорологтар яҙғы ташҡындың күп йыллыҡ уртаса күрһәткестәрҙән көслөрәк булыуын көтәләр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».